nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbonero kubaha ikaze uyu mwanya mu makuru n'ibiganiro tugiye kugaruka rero cyangwa se tugiye kwibanda kuri amwe mu makuru akomeye cyane amaze kuba yamenyekana hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru adasanzwe rero kugeza kuri uyu munsi, nkeka ko umuti w'ikibazo urimo uragenda ushakishwa cyangwa se ikibazo kirimo kiragenda kivugutirwa umuti. Ku bijyanye n'amasezerano ya Washington, impuguke za Loni ziragaragaza impamvu ebyiri nyamukuru ngo zaba zituma habaho ukudindira cyangwa se gutinda ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ari hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo mpamvu ni izihe? Ko mu by'ukuri bigaragara ko ari impamvu zikomeye cyane, impamvu ebyiri zonyine rwose ngo nizo zaba ziri gutuma igisubizo kitaboneka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama y'umuryango umwe bwa Afurika yamaganye ubuyobozi bushya bwashyizweho n'inyeshyamba za FCM23, aho iyi nama y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku muryango umwe bwa Afurika yamaganye bikomeye ishyirwaho ry'inzego z'ubuyobozi zitazwi n'amategeko byakozwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu bice bimwe byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Narababwiye naho kandi reka mbabwire ko kuri ubu ngubu andi makuru akomeje kugenda amenyekana kubiri kugenda bivugwa cyangwa se bigarukwaho mu kuvugutira umuti iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone mu nama y'igihumbi 323 yabaye ku rwego rw'abaminisitiri, yabaye hakoreshejwe ikoranabuhanga rya video. Akanama k'amahoro k'umutekano w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kasuzumye byimbitse ikibazo cy'umutekano muke ugikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kasabye ko M23 ikura byose kandi burundu igomba guhita iva muri Uvira nta yandi mananiza. Mu by'ukuri bitaba ibyo ngibyo, ubwo turaza kuba twareba uko bigenda. Reka rero tubimburire aya makuru yacu ku bijyanye n'ibibazo mu by'ukuri byagaragajwe n'itsinda ry'impuguke za Loni, bagaragaza impamvu ebyiri ziri gutuma kugeza uyu munsi Kigali na Kinshasa bigihanganye. Kugeza uyu munsi amasezerano yasinwe ariko akaba atagaragara mu by'ukuri umwanzuro kuri iki kibazo. Mbere yuko ninjira muri aya makuru twimata turatudondosha, dore ko tuba tubafite n'andi makuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino, ndagusabye kanda subscribe cyangwa se sabone. Kwamaze kubikora bravo, tutarabikora nyine nicyo gihe nako kanya imitima muri comment. Bitari ibyo ibitekerezo cyangwa se inyunganizi turabikeneye kandi tukomeje kugenda mu by'ukuri twakira kandi tunishimira abakomeje gutanga ibitekerezo byabo kuri aya makuru n'ibiganiro ndetse n'ibikomeje kugenda bijya mbere. Ubu rero tukaba mu by'ukuri tugiye kwimata turatudondosha. Amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku itariki 27 Kamena akomeje kuvugisha benshi, agashirwaho ku mugaragaro nanone umukono n'abakuru b'ibihugu tariki Ukuboza 2025 n'abaperezida ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariwe bwana Felix Tshisekedi w'u Rwanda, ariwe perezida Paul Kagame yayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagarariwe n'umukuru w'igihugu cyabo Donald Trump. Arimo guhura n'imbogamizi zikomeye mu gushyira mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Impuguke za Loni rero zikaba zatangize igisubizo, zigaragaza impamvu ebyiri nyamukuru zitera kudahuza ndetse no gutinda gushyirwa mu bikorwa y'amasezerano. Raporo y'agateganyo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni yabonywe n'ikinyamakuru dukesha inkuru igaragaza ko ngo hari ukutumvikana no gutinda mu gushyira mu bikorwa ingamba zari zaremejwe. Impamvu nyamukuru ziteganwa nuko Kinshasa na Kigali ngo bisobanura aya masezerano mu buryo butandukanye, cyane cyane ku ngingo ebyiri zikomeye. Ati raporo y'agateganyo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ivuga ko ushinzwe guteza imbere ndetse no kurangiza igikorwa cyo gusenya no gutwaza intwaro umutwe wa FDLR, ndetse igihe n'uburyo ingabo z'u Rwanda RDF zagombye kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo iyo niyo misingi ibiri. Mu by'ukuri raporo igira iti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bakomeje gusobanura mu buryo butandukanye ingingo z'ingenzi z'amasezerano ya Washington bituma habaho kudahuza ndetse no gutinda gushyira mu bikorwa ibyemejwe. Ikibazo gikomeye kibanze ku buryo ingamba zagombaga gukurikirana ku guhuza igihe cyazo ku nshingano zo gusenya FDLR ndetse n'ikurwa ry'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Izi mpamvu ebyiri ngo uburyo ki igihugu kimwe gitanga ibitekerezo, ikindi kigatanga ibitekerezo, ikindi kikavuga uko kibyumva, ikindi kikavuga uko cyabikora, ngo nibyo mu by'ukuri bikomeje kugenda bituma
aya masezerano adashyirwa mu bikorwa. Bityo rero ati kubera ko u Rwanda rushinjwa kwinangira mu kubahiriza ibyo rwiyemeje, leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yo ikomeje kurushinja kutagira ubushake ngo bwo gushyira mu bikorwa aya masezerano y'ikurwa ry'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo no gukomeza gushyigikira umutwe wa FCM23 ugenzura ibice byinshi byo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, tutibagiwe na Kivu y'Amajyepfo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tracy Kaikwamba Wagner we yasabye umuryango umwe bwa Afurika gufata ingamba zifatika aho kugwa mu magambo, asaba kwifata mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabitangaje tariki 29 Ukuboza 2025 mu nama y'1321 y'inama y'amahoro y'umutekano w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Yavuze ati rwose mufata ingamba. Tracy Kaikwamba Wagner asaba uyu muryango bwa Afurika mu by'ukuri kutajenjeka bakava mu magambo. Yagize ati amasezerano ya Washington yaragamije kugabanya ubushyamirane, guhagarika imirwano no gushimangira amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari, ariko mu masaha atageze kuri 24 gusa nyuma yo kuyashyiraho umukono yatangiye kurengwa bikomeye, habayeho ibisasu, ikoreshwa rya drone ziturika n'iyinjira ry'ihuriro rya RDF 523 Uvira mu kibaya cya Ruzizi ndetse no mu nzira z'ingenzi za Kivu y'Amajyepfo. Burundi nabwo bwashyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Bwana Edouard Bizimana yatangaje ko u Rwanda rukomeje kwigarurira ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amasezerano ya Washington. Mu itangazo ryasohowe ku itariki 31 Ukuboza 2025, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko u Rwanda rukomeje kwagura ibikorwa byarwo bya gisirikare ngo cyane cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Kinshasa ivuga ko hari bataliyoni 3 nshya z'ingabo z'u Rwanda ngo zashyizwe mu misozi miremire y'Uvira, Fizi, Mwenga ngo zihishe inyuma y'umutwe twirwaneho mu mugambi wo kwaguka kugera Ifizi no ku murongo w'ingenzi ugana Crimea mu ntara ya Tanganyika. Leta ya Kongo ivuga kandi ko ayo makimbirane yateje ingaruka zikomeye ku baturage, aho abantu barenga 500 bahunze ndetse abasivile barenga 500 bakicwa kuva mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 cyane ku muhanda Kamanyola Uvira. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zagize urare mu kurangiza intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu magambo ya Perezida Donald Trump, Kinshasa yumva ititabwaho mu bibazo byayo nubwo ikomeje gutsimbarara ku nzira ya diplomasi mu gushaka amahoro arambye mu ntambara imaze imyaka irenga 30. Turibaza rero kugeza uyu munsi ni izihe ingaruka mu by'ukuri ibi bishobora guteza mu by'ukuri kugeza uyu munsi ni ikibazo cyo kwibaza kuri buri umwe wari wese, mu gihe bivuga ko hari ingingo ebyiri zavuzwe zituma habaho kudashyira mu bikorwa. Naho kandi Tracy Kaikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni Minisitiri Ambasaderi cyangwa se n'uhagarariye n'urwego rwa guverinoma, akaba mu by'ukuri akigaragaza ko hari ikibazo mu by'ukuri, bityo wakavuga ko hakwiye ko hafatwa ingamba zihuta. Hari ingaruka ku mutekano n'amahoro mu karere. Gukomeza intambara mu burasirazuba bwa Kongo biragaragara cyane muri Kivu zombi turi kwongera kumirwano hagati ya FARDC wazanira FCM23 ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro, hari ukwaguka kw'intambara ikagera mu bihugu by'ibituranyi Burundi, Rwanda, Tanzania, ndetse hari ukunanirwa kw'inzego mpuzamahanga nka African Union UN mu kugarura amahoro, bigatuma abaturage batabizera. No kuvuga ngo imiryango ishobora gutakarizwa icyizere mu gihe ikibazo nk'iki kiri kugenda kibananiye. Hari ingaruka ku baturage ndetse n'ubuzima bwabo, hari ukwiyongera kw'impunzi ndetse n'abimukira imbere mu gihugu no mu bihugu by'amahanga, ubwicanyi bw'abasivile, gufatwa ku ngufu kw'abagore n'abana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari ukubura ibiribwa, ubuvuzi ndetse n'aho kwikinga cyangwa se kwegeka umusaya bigatera indwara zigiye zitandukanye birimo n'inzara. Hari ihungabana ryo mu mutwe icyo bita traumatisme ku baturage bamaze igihe mu ntambara. Ingaruka ku mubano wa diplomasi, hari ukwangirika gukomeye ku mubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ibyemezo mpuzamahanga bishobora gufatirwa u Rwanda cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe icyo ari cyo cyose gishoboka. Hari ugushyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kato mu rwego rwa diplomasi niba amahoro adashobotse. Hari ukunanirwa ko amasezerano mpuzamahanga bigira intege nke ibindi biganiro by'amahoro mu karere. Ariko kandi ku kijyanye no gushyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kato, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba mu by'ukuri byo zakoze bishyigikira ingingo, kuko ku kijyanye na visa kuri ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
kugira ngo ubone viza yo kwerekeza muri Amerika igiciro cyazamuye. Ingaruka ku bukungu: hari ugusenyuka k'ubukungu bw'akarere ka Kivu, aho ubucuruzi, ubuhinzi n'ubwikorezi bihagarara, gusarwa kw'amabuye y'agaciro n'imitwe yitwaje intwaro bigahongera Repubulika Demokarasi ya Kongo umutungo wayo kamere, kugabanuka kw'ishoramari ry'abikorera n'amahanga kubera umutekano muke, kongera ubukene ku baturage basanzwe babayeho nabi. Hari ingaruka ku mibanire y'abaturage: ibyo bishobora guteza kwiyongera kw'amacakubiri ashingiye ku moko n'uturere, bigashishikariza urwango n'ubwumvikane buke. Hari ukudakomeza kubana neza hagati y'abaturage bo mu bihugu bituranye, hari ukura ndetse no gufata intwaro n'abaturage basanzwe bagakomeza uruziga rw'intambara. Abaturage bahaguruka. Hari ingaruka ku cyizere cy'amasezerano y'amahoro: gutakaza icyizere ku masezerano y'amahoro, abaturage bakumva ko ari amagambo gusa, hazaza n'andi ugasanga bibaye amagambo. Gukomera kw'imitwe yitwaje intwaro ibona ko ifite imbaraga arizo zikora kurusha ibiganiro, kunanirwa k'ubuhuza mpuzamahanga, bigatuma ikibazo cya Kongo kirushaho kumara igihe kirekire ndetse kikaba cyagera no ku rwego ruhambaye kurusha urwego kiriho uyu munsi. Karabaye mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi niho tukiri. Akanama k'umuryango wa Afurika gashinzwe umutekano bamaganye ubuyobozi bushya bwashyizweho n'inyeshyamba za AFC/M23, rero baravuga bati bikwiye guhagarara. Iyi nama y'akanama gashinzwe umutekano n'amahoro k'umuryango umwe bwa Afurika yamaganye bikomeye ishyirwaho ry'inzego z'ubuyobozi zitazwi ndetse n'amategeko atazwi byakozwe n'umutwe witwaje intwaro wa AFC/M23 mu bice bimwe byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenzura. Aribyo twanagarutse ku munsi w'ejo tubabwira ibyo AFC/M23 yakoze ku kijyanye ngo no kugenzura ubutaka bw'ibice igenzura, bijyanye no gutanga ubutaka, kugurisha, gukodesha, kuvugurura, kubaka, ibiki byose. Ibyo byose rero mu by'ukuri aka kanama kakaba kabyamaganye, ndetse n'ibindi byose bifitanye isano nabyo. Amategeko yose ashyirwa na M23 ntago mu by'ukuri aba bayigeze bayishibira, bavuze ko bitemewe. Ibi byatangarijwe nanone mu nama mu by'ukuri mu kanama k'umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku rwego rwa minisitiri, ikorwa hifashishije ikoranabuhanga rya video, igamije gusuzuma uko umutekano n'imibereho y'abaturage bihagaze mu burasirazuba bwa Kongo, aho hakomeje kugaragara ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko AFC/M23 ishyigikiwe na leta y'u Rwanda nk'uko byagaragajwe n'inzego zitandukanye mpuzamahanga. Iyi nama ari nayo ku rwego rukuru rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe rushinzwe gukumira ndetse no gukemura amakimbirane, yatangaje ko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'imitwe yitwaje intwaro nta shingiro bufite mu mategeko, bityo ko buba ari ubusa kandi budafite agaciro mu mategeko mpuzamahanga. Yanahamagariye ibihugu byose bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, cyane cyane ibihugu bihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kudakorana n'izo nzego zashyizweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no kutazimenya na gato, bakazifata nk'izitarabayeho. Ati kuko n'ugutiza umurindi ikibazo cy'izi nyeshyamba. Mu itangazo rya nyuma ry'iyo nama yashimangiye ko ishyigikiye amahame shingiro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akubiye mu ngingo yayo ya 4 y'amasezerano shingiro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, arimo kudatabara mu bibazo by'imbere mu gihugu cy'undi nyamuryango, kubana mu mahoro hagati y'ibihugu no kubaha ubusugire bw'ubwigenge bwa buri gihugu. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wanongeye kwemeza ubufatanye bwayo n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na leta yabo mu rugendo rwabo rugamije amahoro arambye, umutekano n'iterambere rirambye. Bashimangira ko bazakomeza kubaha ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko icyo kintu cyo kigakurikizwa. Iyi nama yabaye mu gihe nubwo hari intambwe zimwe zagaragaye mu rwego rwa diplomasi, cyane cyane inzira ya Washington iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buyobozi bwa Perezida Donald Trump, aho abakuru b'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda Felix Tshisekedi na Paul Kagame bameje amasezerano ariko ibiri kuba ku butaka bigaragaza ko umutekano utaragaruka ndetse intambwe yatewe itabashije kugerwaho. Impande zombi ziracyafite imyanya itandukanye kwishyirwa mu bikorwa ry'ibyo zumvikanyeho, buri ruhande rushinja urundi kutubahiriza ibyo rwiyemeje. Ngibi byiyongera ku biganiro bya Doha muri Qatar byakubise igihwereye bihuza leta ya Kongo n'umutwe wa AFC/M23, nabyo bikomeje kugenda bigura intege, nta musaruro ugaragara ku rwego rw'umutekano, nubwo hari amasezerano menshi yagiye asinywa arimo ay'agahenge, amahame ngenderwaho n'amasezerano rusange narashyirwa mu bikorwa ku buryo bugaragara. Uku kudindira kwa diplomasi kwatumye imiryango yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa AFC/M23, bigira ingaruka zikomeye. Izo ndwano ku baturage hagati ikiganiro nyafurika cyifuzwa n'impande nyinshi mu gihugu, cyane cyane mu madini n'imiryango ya societe civile
kiratinze gutegurwa. Perezida Felix Tshisekedi akomeje gushimangira icyemezo cyo gutangiza icyo kiganiro kigomba kuva kuri we, nubwo bigitegerejwe nyine kugira ngo hamenyekane koko uko bizakorwa cyangwa se uko bizashyirwa mu bikorwa. No kuvuga ngo hategerejwe ibiganiro bigomba kubera mu gihugu imbere, bizaba bigizwemo uruhare n'amadini hagati ya Kinshasa ndetse n'izi nyeshyamba, ariko kandi umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ni ugomba gushyiraho ijambo rya nyuma niba ibi bizakorwa. Afurika iramagana ubuyobozi bwashyizweho n'inyeshyamba za FCM23. Hagati aho ngaho dukomeje mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana, iyi nama y'umutekano wa Afurika yasabye FCM23 byihuse guhita yikura mu mujyi wa Uvira, ndetse nta n'ayandi mananiza rwose ngo bagomba guhita babikora ako kanya directement. Ni mu nama n'ubundi yabereye mu rwego rw'abaminisitiri, mu by'ukuri hasuzumye byinshi byimbitse ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo kugira ngo bashake umuti w'iki kibazo. Byabaye ngombwa ko basanga ko koko umwanzuro ugomba gushyigikirwa, dore ko na Amerika yari yabivuze ko izi nyeshyamba za FCM23 zigomba kuva muri Uvira vuba na bwangu, nta gutinda cyangwa se n'ayandi mananiza, kubwo kuba mu by'ukuri biri gutuma habaho ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo M23 irasabwa kuva muri ibi bice. Iyi nama yagaragaje impungenge zikomeye ku bukana bw'intambara ikomeje gufata indi ntera, cyane cyane igitero cyagabwe n'ihuriro rya FCM23 bafatanyije n'ababashyigikiye cyagejeje ku gufata umujyi wa Uvira. Ibi byateje urupfu rw'abasivile benshi, bitera kwimurwa kw'abaturage ku bwinshi, ndetse no gukaza ikibazo cy'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'ahandi mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo umuryango wa Afurika yunze ubumwe utavuze ku mugaragaro ko u Rwanda rushyigikiye FCM23, wasabye ku mugaragaro ko uyu mutwe ukuramo ako kanya kandi burundu mu mujyi wa Uvira rwose no mu tundi duce twose wigaruye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama ivuga ko iyo mvaho igomba kuba igenzurwa neza, kandi bigahoraho, bikajyana no kubahiriza agahenge, kurinda abasivili ndetse no gutanga inzira z'ubutabazi. Ni ukuvuga ngo icyo bashatse kuvuga hano, M23 igomba guhagarika imirwano, ibyo bigasuzumwa, ikava mu bice yigaruriye, ibyo bigasuzumwa, ndetse kandi ibicirimo bituma abaturage batabasha kubona ubutabazi, izo nzira zigafungurwa. Mu itangazo ryayo, iyi nama yamaganye byimaze ifatwa rya Uvira na FCM23, igaragaza ko ryateje ingaruka zikomeye zirimo impfu, impunzi n'ihungabana ry'umutekano mu karere kose. Asaba impande zose bireba gushyira mu bikorwa byose kandi byuzuye icyemezo nimero 2773 cyo mu 2025 mu kwezi kwa gatatu cy'inama y'umutekano ya Loni. Akanama kanenze kandi kagaya by'intangarugero ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo FCM23, irimo ADF n'umutwe wa FDLR, ushinjwa kugira uruhare runini mu gukomeza guteza umutekano muke ndetse no kubuza abaturage cyane cyane abagore n'abana kubababaza. Iyi nama yibukije ko abakora ibyo byaha bazabiryozwa cyangwa se bazabibazwa kandi bagahanwa hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu uko byagenda kose. Iyi nama yabaye mu gihe hakiri icyizere gike cy'uko ibiganiro mpuzamahanga biri gutangwa byatanga umusaruro, nubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongereye uruhare mu gushakira amahoro akarere binyuze mu mushinga wa Washington, ndetse abakuru b'ibihugu murabizi ko bashyizeho umukono. Ariko nanone ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar hagati ya Leta ya Kongo na FCM23 bigamije gukemura imizi y'intambara biracyadindira. Amasezerano menshi yakomeje kugenda akaba agaragara nk'atizewe, harimo agahenge. Itangazo ry'amasezerano y'ibanze ntarashyirwa mu bikorwa, bigatuma intambara yongera gufata indi ntera no muri ibyo bice tugenda tuvuga. Byongeye kandi ibiganiro bya politike by'imbere mu gihugu bisaba impande zitandukanye z'abanyapolitike n'imiryango ya societe civile biracyategerejwe, ariko haribazwa mu by'ukuri igihe ntarengwa ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizarangirira. Tracy Kayikwamba Wagner ati u Rwanda ruhita rufatirwa ingamba zihuse. Akanama k'umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ati M23 ive muri Uvira n'ibindi bice byose yigaruye kandi yubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano. Aka kanama kandi none kakongera gushimangira ko katemera na busa cyangwa se katigeze gakunda ko mu by'ukuri habaho igikorwa cyo kuba
mu by'ukuri inyeshyamba za M23 zarashyizeho ubuyobozi ibyo bitagomba gukorwa. Impuguke za Loni zagaragaje impamvu ebyiri zatumye amasezerano ya Washington atabasha kugerwaho. Ibyo byose rero akaba ari byo twagarutseho muri aya makuru n'ibiganiro. Nge rero wumvaga kuri izi mikoro nkaba nari Bosco Mutaramu cyane, kwibutsa ko iyi ni Region Info. Dukomeze kugenda tubana no mu yandi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda atugeraho. Dusubire mu masaha imbere. Ciao ciao. Hasta la vista.